Läksin hobustega ja kaarikutega linna peale sõitma. كتب الركب والله كتب الركب This is nice hotel. It looks nice. Expensive hotel. See on siuke uhke öö. Kaubatänavatel, kuidas kauplemine käib. Fruit, mango, banana. This is bread. Bread? Yeah, bread. And tourist market. No, Pizza Room. Oh, Just know how much 1 gram? 1 pound. 1 pound. Yeah, gram is spicy. All out 1 pound. Yeah, only 1 pound. Always get one less 1 hour. Ellujäämine igaühe enda puhul. عارف والله بس ده مش بيروح قهاوي. This is the most small one. Small one. Tourist market has some bigger. No, you بس kitchen. مش خد تعالى. لسه. لسه. ابو حلاوه حبان. Happy? Very happy? Yeah. Luksor. Sfinksi talle. Kirikuplats. Ja meie lõpetame oma sõitu nüüd siis. Sõidame tagasi laeva juurde. خش على طول ما تكملش. Nüüd siis täispimedasse masin.
شاد الحجة أكثر Yeah.